Da li će to ove godine biti ponovno da se radi pijarski? Samo ka kamera. Hoće, znači tih nekih 3 kilometra, znači od Suvog brega, onda KK prijevoru radit će se tih 3 kilometra. Možete da kažete tačno kada će da krenu? Pa evo, u avgustu ćemo to da završimo. Će biti trotoar izgrađeni sve? Radit ćemo i trotoar radi bezbednosti saobraćaja. U planu je da se radi ulica Aleksandra Savića, to je prijevorski put. Vidosava Kolakovića, također republički. Učinit ćemo sve također uz pomoć Vlade Republike Srbije i konkretno Puteva Srbije i gospodina Zorana Drobnjaka koji je puno toga uradio u prethodnih 9 godina zaista za svoj rodni grad. Ja mu se na tome zahvaljujem, koji je također poreklom iz Prijevora. Učinit ćemo sve zaista da radimo mnogo brže i da radimo efikasnije. Mislim da se to već vidi na ulicama, a ova sezona, kao što je ministarka rekla, je u punom jeku i na nama je da već avgust i septembar stavimo sve kapacitete koji nisu mali grada Čačka u funkciju.